Zlatna vrata Balkana. Dobrodošli u Čajetinu. U srcu Srbije, na zapadnim obroncima planine Zlatibor, nalazi se opština Čajetina, mesto gde se priroda i čovek nalaze u savršenom skladu. Čista voda, svež planinski vazduh, povoljna klima i jedinstvena ruža vetrova, idealna nadmorska visina od 1000 metara, preko 200 sunčanih dana godišnje, čine ovu destinaciju idealnim mestom za odmor, ulaganje i zdrav život. Na teritoriji opštine Čajetina nalazi se planinski centar Zlatibor, najposećenija destinacija u Srbiji, na kojoj su kineski turisti zauzeli visoko drugo mesto po broju inostranih gostiju. Na Zlatiboru se godišnje ostvari preko 3 miliona noćenja u hotelima visoke kategorije, apartmanima i vilama za odmor. Ovde se tradicija susreće sa savremenim standardima turizma, a gostoprimstvo postaje iskustvo koje se pamti. Zlatibor već krasi najduža panoramska gondola na svetu u dužini od 9 km koja povezuje modern turistički centar Zlatibor sa najvišim vrhom i ski centrom Tornik, čiju je izgradnju finansirala opština Čajetina sredstvima iz sopstvenog budžeta u vrednosti od 15 miliona evra. Ali prava transformacija tek dolazi. U podnožju Tornika, na međustanici najduže panoramske gondole na svetu, pored jezera Ribnica, planirana je izgradnja Zlatnog grada, luksuznog kompleksa sa ekskluzivnim hotelima, rezidencijalnim vilama i golf terenima. U blizini Zlatnog grada trenutno se gradi sportski kompleks sa 20 terena i pratećim infrastrukturnim objektima kako bi Zlatibor postao vodeći centar za pripreme sportista iz celog sveta. U planu je izgradnja i nove gondole koja će Zlatibor povezati sa Pribojskom banjom u dužini od 15 km, a na početnoj stanici na Torniku biće izgrađen savremeni toranj visine 139 metara. Zamišljen kao spoj prirodnih elemenata vatre, vazduha, vode i zemlje, inspirisan zlatiborskim borom. Kako bi Zlatibor bio još dostupniji, u planu je izgradnja aerodroma. Na samo 2 km od centra gradit će se aerodrom u 4 faze. U prvoj će biti izgrađeno 700 metara, a kasnije 1500 i 2500 metara, kako bi aerodrom bio dostupan za čarter i komercijalne letove. U planu je i izgradnja nova 3 veštačka jezera za rekreaciju, kao i savremeni akvapark, što će obogatiti turističku ponudu najposećenije planine u Srbiji i privući nove goste. Na Zlatiboru je izgrađeno postrojenje za preradu otpadnih voda, a u planu je da se isto izgradi i na području naseljenog mesta Čajetina, sve u službi ekologije, održivog razvoja i kvaliteta života, kako lokalne zajednice, tako i gostiju koji ovde dolaze. Cilj je da opština Čajetina postane prva ekološka opština u Srbiji i da posebnu pažnju posvećuje očuvanju i zaštiti životne sredine. Opština Čajetina nije samo planina, to je vizija, mesto gde se prošlost, sadašnjost i budućnost stapaju u prostor mogućnosti. Dobrodošli u Zlatna vrata Balkana. Dobrodošli u Čajetinu i na Zlatibor.